You're welcome. Good to see you. How are you? Oh, Dankeschön. Dankeschön. Nice to meet you. Hoş geldiniz. Nice to meet you. Hoş geldiniz. Ja. Wie geht's Ihnen? Oh, we had so many lectures. Where do we sit? Good evening. Yeah. Her zaman kendilerine haklı bir ilgi vardır. Natürlich immer wieder ein berechtigtes Interesse Ihnen gegenüber. Sizi tekrar Diyarbakır'da görmekten, delegasyonu bir kez daha Diyarbakır'da görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Orta Doğu açısından zor günlerden geçiyoruz, hem Türkiye açısından oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Ve biz Kürt siyasetçiler açısından, Kürt yerel siyasetçiler açısından da olabilecek en zahmetli günlerden, dönemden geçiyoruz. Aber wir erleben momentan eine Atmosphäre, eine Zeit, die wir durchwandern, die Region, die sehr schwierig ist für den Mittleren Osten, für die Türkei, aber insbesondere auch für die lokalen kurdischen Politiker. Gerekirse sizin Türkiye seyahatinizi duyduktan sonra ve Diyarbakır seyahatinizi de duyduktan sonra çok heyecanlandım ama bir açıdan da kaygılandım. Sehr begeistert, als ich davon erfahren habe, dass Sie in die Türkei. Çok sevindim çünkü bir insan hakları dostluğunu, bir demokrasi dostluğunu Diyarbakır'da görme imkanım olacaktı. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich natürlich hierbei auch einen Freund, der einsteht für Menschenrechte, für Demokratie, hier haben werde, begrüßen darf. Kaygılandım, her an KCK'den tutuklanabilirsiniz. Aber auch mir Sorgen gemacht, dass Sie aufgrund von KCK irgendwie festgenommen werden könnten in dieser Beziehung. Die hätten mich gleich überfallen gelassen. Ja, mas serbest bırakırlar. Gerçekten de son 2 aylık zaman dilimi içerisinde yaşadıklarımız akılla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Also man kann das, was wir in den letzten 2 Monaten erlebt haben, nicht mit Vernunft, nicht mit Logik, nicht mit dem Gewissen erklären. Sadece Şırnak ilimizde neredeyse 1 aylık zaman dilimi içerisinde hemen hemen hiçbir belediye başkanımız dışarıda yok şu anda. Şırnak İl Belediye Başkanı Ramazan Uysal tutuklandı. Uysal beispielsweise, der auch für die Provinz Silotli Belediye Başkanımız Emin Tuğrul tutuklandı cezaevinde. Tuğrul wiederum für die Region Hadohangi Silotli. für Silotli wurde auch festgenommen. İdil Belediye Başkanımız Resul Sattak tutuklandı şu anda cezaevinde. Resul Sattak wurde festgenommen. Balveren Belediye Başkanımız biz dün Şırnak'ta bir heyet halinde Şırnak'taydık. Geçmiş olsun ziyaretlerine gitmiştik. Ama biz oradayken Balveren Belediye Başkanımız Abdurrazzak Yıldız tutuklandı. Yıldız wiederum für Balveren wurde festgenommen als Bürgermeister. Wir waren gestern in Schirnak und wollten dort nochmal nach dem Rechten sehen. Kumçatı Belediye Başkanı Mehmet Demir sıcak bir gelişme şu anda gözaltında. Kaygımız ve endişemiz o ki o da tutuklanacak. Cizre Belediye Başkanımız Aydın Budak zaten cezaevindeydi. Şırnak eski belediye başkanımız Ahmet Ertak zaten cezaevindeydi. Ertak war ohnehin wiederum in Haft, der ehemalige Bürgermeister von Şırnak. Kumçatı eski belediye başkanı yine Abid Duran cezaevindeydi. Durak, der ehemalige Bürgermeister von Kumçatı, ist auch wiederum in Haft gewesen. Açıkçası söylemek gerekirse özellikle bu son zaman dilimi içerisinde bütün dünyanın ilgi odağı olan Arap Baharı ve Arap Baharı'ndaki gelişmelerden sonra Sayın Başbakan'ın her fırsatta Suriye rejimini, Libya rejimini, Mısır rejimine demokrasi dersi verirken halkının
ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate al çağrısı ve telkinlerinde bulunurken halkın hür iradesiyle, özgür iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını legal siyasetçileri cezaevine koyması bizim açımızdan kabul edilemez bir çifte standarttır. Wenn wir uns die Situation anschauen, Entwicklungen insbesondere in dieser Region hin, insbesondere sehr groß geworden ist, ein großes Interesse dasteht, aber der Ministerpräsident hat ja immer wieder auch in Bezug auf Syrien, Libyen und auch in Ägypten darauf hingewiesen, dass die Führungen auch die Demokratie walten, dass er so eine Demokratielektionen erteilt diesen Führern in diesen Ländern, aber auf der anderen Seite hat er eigentlich nicht das berücksichtigt, was eigentlich in der Türkei aufgrund von freien Wahlen gewählte Führungspersonen, sprich in diesem Fall Bürgermeister, die im Sinne des freien Willens der Menschen